Memo bibia kwaba edeba Emergency Ghana TV eso. Ene ye story ayen saka ni yenua baby abepemu ewo fidiem ha se ya. Ode na asem abedam MFK ewo Losin TV anase Losin FM so. Na nasem ne se oya baba wa wesi so. Na one mema awo sisi anu mema na yo madwin se omo nhwe nkola no. Nti oye na adwin se obeton ne ba wawo na oye 2 months no obeton akola no die nti a opese oton akola no ede ma obi eni ti ye chese beko ni akwa kohwe video no ede abaye ba na ede bibia ato subscribe na like na for comment nso eba comment section ne ase mi do bibia ase so the Emergency Ghana TV aya ne number 1 channel yenko ne kohwe video no ye ba na kasa mame why oga no pede na do nam Wacho dene edrimenam ne se menem me 25 years ni 25 years ni mi hu mi papa da mi busa maame a not to papa se papa na frim me ka se ko aye wo yekurum ekuyapem ama papa bi ka se ne ba ne me maam ka che me papa na nye me papa eno no be mo be fa no so be ma no so onhwe obi ba enti mama ame no epo me bla ye de e maame a obi kana da abonte batasa na mdiko hu boy bi aye fe ne yawo me ne boy no wo nkura mienu omo ba panin de edina na ketu panin de edina na ketu nditi wa omo onum sisi a enti maame no stella ompemani mbusani bia na oto papa so mbusani bia na oto papa so enu nti maame ne ntam enye fine otin baby no bi ka me so mitimi baby enti mi wo mena na ho no ma kakra be makodi pa aka na yale ebeto me ye efom yale ebeto me enti na mitimi enkwadwime ko adwuma na makotwa hwe na mje adwuma na betena afi timbetena afi no ana edidimwa na mdiko hia boy bi ne ehwe ni yima ana na me na ete ho no enti echire ana mu so ne madam fo so de ete ho no onu madam fo ne te wonum no na minim ti mi hu ye no ana me de metwem ko pamba bi tanti na minim se bi a menyim ti mi benhu se menyim na me fe boy number na enko ana ma menwan so de number man me fe ma menwan ma menwan so di matem enti man ti mi anka de me kan de anche na me me forget number na de me de me tena me baby enti hospital dem kura man ko bi da enti Zisa bia mene ntifie ana me de ma atam tu na nim se zisa baki sense na atomi boy no kra me fe na nkomisu nim ba bia oye de owo sesem na sa so de adechi obema me mu ayenti adechi na ofre na ose abna sese nim se wo yale ni tuntimi ko ya adwuma bia okọ adwuma mu ho a na yale ni ti asam wo ba fie enti te be ya kapo bi a wo a wo do ban be de ebe ma no nti o kan me so meti ase ena me kope obi amde yes me wa mde akwale ready ebe manu me kope di pam ko wo Dwabin hospital o se frozen Augustine Owutua okay wo oba no e de na ma obi mente sasem na se wo wa che ana wo wa ton kire mu ye menton nti wo ye den enka me di ni di pan se on won fa no wo na de ache aha on fa no mama nga se bia me ton ana ha se bibisa eti oba maame no sisa ne frɛ maame ne free enkra baaye no na ese maame no ebetwetwa bibia o hospital mu no maaye enzie na maame no eka che sisa so fa kwa no mesin mi enko na ese no business say oba tan so de ni kofi ne de ne kwa edie no obedi na ese na say oni ska bia won so koduru ho no ma ete ma sisa ne so FNS fo no obo mo amane to obo mo amane no eno mo to free police for na iso mbefa bakini ne maame no ye de ekoye eko police station mo kwaye no aye so mo ko tieti o manu asem no na ze maame ne kuru kwaye commander pani wo Dwabin ho no mo pen ama ya to afa ne ko ba bi foforo nti ebai mo free social welfare for so mo ye de o mo bam ti baby na mde akwa no ebeda obi nche na medanti no social welfare for no ba no mbusa me a me so mo fa akwa ne ye de nkotu o ma ye sinsa bibia mo de akwa ne ye de ekoye to wuri akwara ko ya me ba fie no me ba ye no me na mo no ma we se a wona yeso akwa aton ma no
we ya so no akọ wa ton ba mse me ton me ba bia wo sa ma ton me ba ti ma mi bi tie ma ntem e fa ma na wo mi ana mko sugun se ma na wo mi mesrew sense na e ba yin tie ma me yesem da akra na che de mesrew di manim na nko social fefo no kwaje me ba ma me wo de ye wo se ma me me fre na o fi me kwa so nya de woni me nkasa ti be ka ma me so ti ase no se me ko pima busuafo na se me ko me nana me ko me na ye fre ni sisire je ho na me ko mo fa ba ko so ho no na me ye de me ko po mo achew ena omudi ye ni ma ye ba social welfare ho no ye ba ye no ena me ye so me da akora ko mo obi nti be ye ba ko no ye nko pe bosia ni ye nko no ena me ko pe bosia 5 million ye de ko ho no ye de ko na ye ho no ma no mo sa fe so mbeba o mo beba na no so mba o mba ji ye 3 million o mba ji ye 3 million no ye ho no ma no mo sa fe sa de chia ye mpe 25 million en family meji akola no ti ya fa 25 million na ma de akola ni en sanka no ena ma me no eye ma na wo mi no edi ti bubo ma na okopo obi busia 25 million na ese de ko social fefo na de ko je akola no mi na na sisi etintim bi mo ofa no so timbi na ma me no so ye de etimbi e ma me na no kwa ka che mo se ma adwenye e ma me na kwa ka se ma adwenye nti akola no mi ntimi nye de enhwa akola no ena ojobo de akola na she ma me nsa ba omu ma me na no mu di na tem hu ma me na no mu di na tem me ma me no musu ni bia so anya de ama ho no mu da 96.3 ama ho no se bia e be hwere akola kwa se no te se anasese omu sha ma me so no mu da ntinte ma entu de o ma di na tem ti bra wani me ye ne tente ma me eti ma me no ye se ne me nko bia me ti no me kwa ho no nso no na fi ra no se esi ono so o jene dan e dia ma han o jene dan e dia ma han nze ma me ko madam fo ba ko no na madam fo ka chem se ni kunu ba enti ese no ni kunu ba he fa na me so be dia akra na ye de e be ko nze ma mani bre ye se me ma me no enche ma bia papa wo sebe me hu bia papa wo metimi akọ papa no anka se bia o pamo me anasisi metimi akọta ma papa wo sebe ya metimi anya ba bia atena na se bia papa no kwa be hwe me ya da ma ho to ni ma ye adwuma da hwe me ba enka me pe ne sa enti me na me su mu che obi no ye se me family ha nu se ya mo betimi ye de e de abo amema nipa ne se fabra ha ne yenye den mo abe na se wuhia se enwan se bia me hu papa se papa ne ti ase se aso nte ana se bia na do papa na nye mo wa kwa akonyi nsen awo akra ne papa akra me ba akra ne papa akra wunya no wo ba na wotare wo bo na asese wunya ba bi na no esa wo hwehwe wo ba papa wo how many years 25 years no wa kwa wo se wa wo se miensa etetare wo ho wo papa na akwa wo papa na mehwe wo mama omo papa wo nu to da bi wo papa no on na mehwe wo mayi ma wo eti se wo papa na on na mepe ba bi ma wo na wa wunim sasabio efie nye wachi nye wo maami ni bi wunim wo papa ena akra 25 years what years so na wo twe adan dia na oje oge bibi so asemo dia na oje no wi ase be ma na ne wo last one we owen mami na make us mi hu na kira kwan e ba ne se na hu na kira kwan na make us no ne madam fo ba ko na eti no gen hada wo ye fie no hada wo fie nti boy no so but now gen tontale na boy ne so be pe bia to ayede amam eti gen no se mi so oje boy na mbo nti mo no aboy ne frɛ me ai se wo ye hia ni ba kra ana mse a adin sa ka sa asem ne e de chance me hia ni ba no se a se ye hia ni ba o ma mi enu kra ye se won hwe wo etu pa che se wadamfo energy akra we papa efi won se munyi san ye o ka che be ma ne se one ne nyim mi hu ye na me frɛ no no o mu di matam ofon so a wu ne time be wu se wonyim na wanya bosome san mi hu se menyim no ne manya bosome nan adentia manya bosome na se wa woda wa wu mienu enti nyinsan de wuni madekoro ti ba ne san na wotena ase abosome nan ansa na be ma na wone ne nyim no okoboda ma ne se wonyim ma me na minim enti me ye se wo de one ge no mo ye de mo poti metete won ma ase me yare ana ti me ye se me ko hospital kwa akohwe tinya me so o de ma me ko twa scan normal scan bi a me ko twa ye no ne ka che na hu se wonyim menyem bosome nan ti bosome nan no frɛ be ma no wan fiu da bi me ko am nim se bi a se be yale ni ti ama me yale e sa no
tia minim se be se na wo ho no enunti tese akwa na nyasen ba chonya busumi mienu na awotwe nti adan na wankɔ fie amfa nkɔto maame anim na unu obi kɔdwen ho sɛ wo kɔwo e de akra na kɔkyɛ den ntia me maame no me ne ntamu nye free adan maame ne ntamu nye free adan ntia ye ntam ne ntamu nye free nyina ne sɛ fine wo say me papa no so tete so awu ende minim ba be mo be fa no ye say wo hwo bi menta mama me so yi nani e de maame enu kwa na minyini sa maame ni nyina mi na afa mi de abonte santi nipa obo ame ye de me ka me na wo mienu no oni nipa obo ame oni na busuafo obo ame ye sen ko mbehwe me yale nti maame first can bi mra na ko mfa hwe me yale maame ka cho so ni ska bi wo yare no anya mfi sen oh mi ma say yare no honum na mo be 20 years 20 years and from yare ne bae but to maame amfiu enu nti na no maame nya fine enu nti ana menua be ma na one ne wo ye no omo wontafo abawe odi machi ye fe nata ono nkwa na maame aye say operate me na ba ku wuye e mo mo nyina ba yiye to mba ye no ba bia maame te na ho ni bi bae omo ye no mo say akua akra ide wo se wo ba no maame ka chen say enye ne ba de na me ba maame awu dadaada na mi sada maame wu nto na ye de etete me enu on na etete me o maame na kansa enu say enye ne ba ne o okay ana ka say muzumi yi o mo ka che me say me maame ena be ma ntika wo poison me enko wo poison me be ma na ukohia na waware ne foforo no so onhwe obi ba no ese na onu ni ntinka o maame poison o edi ese fie no mutina konfo ofi nti konfo no esuma na ese tisi o ka che o se munko edemon na obi poison akra wo dem o mba na se ede me maame we are sure okay maame some who can be you me ya sure pa we are sure senye ntrobi na wutwa to maame so dabi no kre o maame din de sen e fe na kua safo a anti akua ma che now na te sen e fa so nya me ado wo ba Augustina e wo Lawson TV afa me frem poma na some ode ato yanim ene se wo no wanya emfinhia aduonu num 25 years onim ne seda ampa me fa so nya no kure na no kure ne de he me fa so ene se me wo no ai me nyum no de me ma ne se nyo no a ti me de free akuakem ene be kumase ha bede ne ba me na ma hye no nti onko school so onko okọ kakra na so onko ena me de bi ja ti me de ne kokọ tena ma asenchen awo afidansi nkurase ni bi ano ne ma me na na etia se de didi mo a ana gabi anu wadu na ase nani aye yi kakra nti ye de ne ba kro do ba kro no mo a oso obesua funu de da obede de funu ena me akra me wo no di ni pa ne bai ena me so wo so wa ko hu adwuma wo so ope na wo so be ya me nya wa yo bia ne talent nti me so kwan ena me jam afa bi wo ma na ba bia me te na eho na moa me nti me ya ma se me free wo aba ba bi fufuro aba le to abrabo ne so nti me ba no me nja ono no eho me di omo nyina ni nua mo kai ni nyina ba ya ba no ena me ti no hu so wonyam mi busa no bo no so na so on kire me be ma no be ma kro na nyum no on kire me ti akire na obe kire me sa boy no nipa na ne master no na di defunu no no a na sa ena me ne be ka na ja mi ko hu boy no bibia ni wo mia na nyinse sa be twa hwe me so na me hwe nyinse ma akola ewoye owu wie ya wasansa no ho akona no kura kwa ko DG ekopie mu oji ma hey mamenga dabi mamenga me say menyem ede na no o mamenga sa me ka te ko menyem ede na yo na ma miska kwa hospital o mamenga sa me ka te ko me say menyem ede na yo na ma miska kwa hospital enya so da me kwa so for na agi ska ma kwa hospital yo na ma miska kwa hospital wo emema sana wo bo mu din sa wo no mo na nyum that me say menyem no ede na wo na ma miska kwa hospital me say mema dodo sen e na wo bo mu din sa wo no mo nyem wa bi sa question ye no na no
Emema dodo say na that time body. Me mo be ma bi me ka cho say boy ne fe ne yaw. Busa ma me say yaw no onim no. Enyo na ne ne dedafunu no. Wonyo menene defunu. Na wo masa na ne ne dedafunu so wo ne wo ye no no ne we. Me no obi anwo nipa me na wo no e na me bo ne fe ne ya satam na yaw ni ko school. No ko school afi school. Nti wa mo mema dodo bi e dia kire o ma me. Na yaw ni ko school afi school. Eti nyita ni ba ye num no. Me kwa na me dwane ba enyo na be fa me na me dwane ba ho no mo odwo ho no me na me dwane ba ho no. Ti me ba ho no no. Na mbeta won nchen ya ni nyina na ya lewe wo ho no. Ebo ha me ka ba nkuta adwani kwa timi hwiegu. Eti asora na me kɔ no. Na asofo de gis ka ban sem ya de me fa nko hospital. Ti me wu wie ye no na say akwa no golden heart. Akwa no golden heart ti wote. O de golden heart akoma ya le. Enti wote. Mente yare ni bi da say friend is saying. Your friend yare ni saying. Is it golden heart? Golden heart. Sika kwakwa a etare akoma ho. Man say na to kro da na akoma ho. Anti hole in heart. Me wu oge. And I see gold. Na sika kwakwa tare na akoma ho de asan ka do nsa be wura ho akote. Anka ananka onte. Oge. Sika kwakwa tare wanka onte. E your hole in heart. Bacho mate. Hello mama. Mama. Auntie Bacho nya abotire na tie me na ubaba ye. Wa wo fom yare. Me pato anu na me tre wa dia kwa akosisu no. Matinti de yi anu ma me wo yare e. Me pato wo bi. E ba da ben. Me treat me bo wonka. But do bread no no man na ho so onfa me nya hwe. Na o ti afofra no che me na me de ne ba wi ase no. Ana me yi mani ma no se me ndi yale da chi. Ma me wo bani nya mfie sen asa na sa yare ne ba. Ya gbebu sam. Ya ne hwe me mo ma ne drama. Mama, question na mi bisa ne say wo ba no. Sa yare ne ba no so no anya mfie sen. Yare ne ba no so me fa ne say be 14. Na chese na wo so o ya akrake 20 mama akrake to 14 years no. Be de no aka say na ontie wasem otie nkofo asem etu ato ne pa hwi onfa ne ho no onko. Okay. Mama Adenti na akra 14 years so to ne pa hwi. Ma so o jenya o tra ono mo so onka no kore. No beta anfa busa no so to wa wo sei. Oso awo miensa. Oso awo miensa. Na busa ne say emema say en sa ne ba fani no busa ne say emema sa no do ode ne. Ma mi bisa no no ankasa nyiwa no oti o bisa no. Abra. Mi ti o. What me kwache akwase pon no. What did me kwache akwase pon no. E yes e de na o se akola na yo fire obanti udi akola na mo fire. O se Tiasana me ka tro no tiasam no o pia lodum no ma men ka sam fan tro what to am fa ayi ada ma mi ka sabi pia lodum ma wudi da bi ma mi ka sabi o ma mi ka sabi na ka wuru se ne dia mi tie bia me na mdo ba wi afe le ka se wa na mo ate se dia tie bia me na mdo ba wi afe ona ade mi ba mi ka sabi ona ade mi ba ona ade mi ba mo na mdo ba de mi hwe fru ya me papa pe na mi hwe fru wo no me ntra ma tra wo papa papa me papa pe o na mi hwe fru wo no me papa pe wo la mi pa bi bia fru wo no de hia me papa pe papa de ba ma osika fa wo so wonje Ede na o ka che mi anu nti papa ni obi o papa ema oska na so wonye onye papa me ka no ti ekro mu ayi no na minyini sa na mi sha ya won ma na papa ni papa bi discover say me ba no je wo bebusa no say aha no mo cheche nkola onyo mo kura di adanse etina papa no e ba mi nche na mi dwane na je sa ma me ni na de ehu hye wo mu e ka say eho mo cheche nkola eti papa ni ba nche na mi dwane papa ma nche na mi dwane Is that minim say me papa de no Auntie Akuya say wo bayi abena say papa na ode ne kire no obeso osan hu ne papa nti kwa be na be fa so obehu ne papa ma no kwali nyame anim ka kola we ka tell me say me ndi e kire san fa ne nko sa no nko hu ne papa me say me di na chi say me de na ko adentia me di na chi da say me de na ko adentia ma me ni suna ne ba na odi wo mu no
onu aka so se de wanyini o hwe papa woni mukuro ne so onko obehu no minim croissant mi ayi enwasa mi tire ka ma mi kwakua pem enwasa mi tire ka mi kwakua pem wo ba hwe hwan a me ba hwe hwan ehin fa na minim monument mi nkɔ hwe papa no anya sa ya phone so na ebesi me ne wani be ya na wo phone so Auntie Akuya. Obi anya mi yadu mu. Me na mada adwene ho. Me na mada adwene ho na me se me de ba. Me na mada adwene ho. Ni obi a na mafutu. Me na mada adwo. Wa hwe 25 years ni. Mi hu me papa da 25 years ni. Be ma na be fa na wo yese. Wudi mi ko school di mi ko. Nye be ma na obe fa no na. Be ma yeso nhwe bi ba na ade mi ko ma bi wa ekura ase. Wodi ko ma be ma ne maame. Ana be ma no maame so etrafa mi ma obi foforo me ba fija ase anum so sa de ma nipa foforo eno ne yale ya medenya ya me de te wonom no eno ne yale ya medenya en wo ka jem se yale no e wona wo pet ka hwe me o ye wona hwe me yale ya wo busa fo kwa ya wo busa fo ye se ndana munya mu ko munya mu kaska mu na fa hwe me yale no wo bai abra da bi wo bai yimano wo bai si se mi sorry papa je adro wa na adro no wonum no wa dwane ko no adro nya mada kwa da kwa nya mada kwa da kwa pe yo na kwa pe nya mada kwa madam mada kwa da kwa pe enya na kwa wo kwa pe adro Auntie Akuya mada kwa da kwa nya wa Auntie Akuya se de pese ye kire ne se ensam na Akura Auntie Akuya o se o pe me se me fa ne ko ma ne papa o pe me se me fa ne ko ma ne papa ai me sa ensam wo te phone ne so na o ne me officer wa wie no na ka me pese me nyam 1-on-1 na me sane nsam di gu fom no so sane gu fom na fa mu se me na mai mi Auntie Akuya nyame ya dom a ochina ye wo ahoju run about e wokumase anopa no so no waduru ha na yentie mu ye because there will yi kan wase ba bia wone ne baketo ekura beda oni bi ntin ka ye yempe ba bi mane na batu nkobu atopa enkonkonyi se nkwawo ema ye nkopɛ dan fa wontenam me ba to mo busa ne se oni be ma be ne ewo ye o se be ma no wo no o mo busa me maka o mo busa mi ntantro me ba to o enya ngwa se na ba betantro o mo busa me maka tie wo ma me kakra Auntie Akuya ye tie o oni mu se abra wo se onu aka kira me ana wo ya ni yo mana wo na America mana wo mi ni sheda frɛ ne ka kire ne se sister mi ko abi akodi na awotwe ntimi pesa wo ba no e ba honom na awotwe bisa so wani maame na tamofo so a ya wo ye maame no wo ma yentie ba ko Auntie Akuya me ya don pa de me ba to tra de o tinu ko de me srew Auntie Akuya da be na obetimi aba me fa so na ji se Friday Mati Friday ye be hwe wanim na wonim se wo bai enka akura kito okwo wo ne de na che obi me fa so mi tio me se wonim se wo bai ne bai a wawo enka okwo wo e de a che obi wonim se asem no me se omo mama ni o ade we nyina no omo anka nkire me akopum sa so wo ton akwala na so ye de o ama maami bi na di maami no na kokodi akire ekokodi akola ne ba ya nsa na omo be fra no phone so woni mba bi amewo na wa sa chantra ka tena se phone so woni mba bi amewo wo ka che wo se de wo se mi maami awu ai wo se maami aye na se me na kai maami aye na se de asem na ka che awa ho na bai no wo ka che wo se mi maami awu eti aya no kwa maami so awu eti ne pem papa fa mame asem na ka ndi se papa no ne me maame esa me papa no eti pe ne mame me pesa mudi na chidi na kwa afija so wo na baby me maame ayi me na mama mo wo tere nche no maame na so nka no ho asem ka scrabble nche mo asa na ka meto aso ma to aso maame nyame ya duma Friday ye be hwe wanim why me kura o kan sisi uni si ye free sisi uni si ye fine uni sisi o ye fine abe kwa da ye ba wo fie on ma wa ba da sisi mu no mu ye free okay am fan ka sem bi nchira me ka je man fa ya wo ambie ma no anka bibia nchira wo Baby na se Augustina Auntie Akuya meba nya botre mame Auntie Akuya nya botre mame na tie me se wo maame awo na se woni mu papa eno ne kire se na ntena toto pa kokwa wo miensa sana tie wona kire wo za eti yeso woni mu maame woni mu papa ma ho nya ode asamu ya me ya pa se
me ba we one mo accent na minim to obubo no ma so baba anti akua mo so mo wo amoma mani nkomo ma ho na akwa 14 years utimi ka say amanfo tutugu na so munti wato ne pa ahwe dia nkwa mi ansa o say nine musa wa na betu ma me o se Friday wo beba ye be hwe wanim fiada mo wa ya amoma mani nkomo ma ne ho akwa 14 years wanya efom yade etware o akwa 14 years wo se mede ne kwa hospital mede ne kwa ba bia o tietie nkofo anu won konti no mato ne pa ahwe 14 years de no onim na onso so say mini me papa mo mpe ba bi ma mentena me frem po ma mpe ba bi ma ontena de enti na akra no de no koma social welfare for no wo sa fa akire kwakwaje no de enti a na wontimi hwa na senka kwaje akra no woni valanda so ba yen ade woni de wudi woni ba bi adu tito na se social welfare for ada roma wo ma je akra no emu obi akwa akohwe na boawa wo se me kwaje na se wo kwaje no na de na bobo na de na seresere aha de ne otu achi enye ne sa eni otu achi no mo se mi hu akra ni bi otu achi because akra no wadwe ye o se wo na de nkra na seresere de a koye adwuma na fa wo ma dabio me ma empe oye de adwuma wo se me ye de ba adwuma ah oye de adwuma na me ton ade na me fa na me ne obi sa choba anti koye adwuma eja ho adwuma na mo e ma na so nsuo na enye ja ho adwuma eja ho adwuma me nkwa ho biom e ma na so nsuo no enye ja ho adwuma e ma na so nsuo no enye eja ho adwuma na omo ye usuo nsuo ton a enchen o ti koye adwuma na fa hwe o ma why se won fa akra no e ma social welfare fo na wadwe ye o se wo de akra no be bobo ye se kolosin no be boa emo e betimi di aboa no se koye adwuma fa hwe oba eno ane mo a ye betimi di aboa me frempo ma mete mi ni ba bete na makope ba bia ama watena eti de be ka kire on se koye adwuma na fa hwe oba why ukọ ewe ye frɛ bibi go come omo fridges esisi ho ukọ anu akwaji nsuo ni bi na de agu adem na si utiri so na wo ton wo de akra na bobo me kono makosresre ne agege unya hwe madam da bi o me papa de ne hia me nti ye behwe na ma me a kire wo papa so papa ene nyinsan wo behwe wo ba ukọ a na papa to aso no ahwe akra na ma ho why efie nye wo ma me ni bi woni mo papa wa na wo 25 years wa wo me yensa de ne hawo adwamaya na asa ho na ye ode de ne hawo 25 years yes woni mo papa kire se wo twe nti sorry ko Friday o ma me se obeba ye be mana kwa akokire papa nti so obeya wo so wa wo na wonim ne papa no ono so nyina oba betaw se de wo disrespect o ma me no no so wa kire ne papa why ma fi abramma me na me come next case nti o mo bi o yale twira ne ho ye ne de o yale o hu sa ye o de no awo miensa abetina o ma me ka 10 no aka o ka no aka o mfere o ka no aka 14 years na ma me pam woni munkrofo egu abonten a omo ye adwumade ahwe omo ho obia na oba ewia so hu papa abetina no se o be pe ba bia akoda ye o ba bi da wa sha tare ya betina no mai yu no fo ho aba betina no de ne nam na ne meme de da wa wo mako miensa wo say disrespect o maame na maame no wo na wo papa jewa nka wo hu se no maame no papa nete ka be hu se no maame no papa nete enti wo papa nie na ni ho maame fo senso ahwewa wo nsa mu ade ye ka ba ko no akadu wo ya le twere ho ya wo de wo ya le twere na wo sa wo dwen wo ho na wo ba ko awie na e wo sa wo dwen ho pe wo daache no fi se wo papa ni wo sa wo wani bre na wo su adwuma because when timi anko school ni bi se me hwehwe papa na papa no obi anka onye mo maame nka wanye aba hwe papa wa wo miensa afi na wo hwe papa koye adwuma why yesra wa ha de bi ni ha me yare che onamte ya me wie sister me da se ma lady ampacho bremu mame no kwasem ni erabe wo kase nyina na asem hwe ni din on say ya ni asebi ya ni ye ni bie no ya na say ye mfa abotre ne obuo enye adwuma so ahunu ere wo kase nyina no ne o mame kasa te se de na afie ken chese otibu se ebuo nim na se wuyi obi a sebe enka sayare ye da wusu nko anti no enka bebo moden se wobeye adwuma se no enye adeton nye gya ho nye hwe na mum ka wusua adepam anase tire ye ne de kekeka ho a na nyame adom nke firi wo so a wobeye madam
sabi wontimi nya adwuma no kra na wonkoda betimi ayama na se miansam a wanu so mmo wo mu ade no kwasem ni sanki ye atare a na hye na nti ye just eye bufusam kra na rabadi aba betena ha sei no ne simple ne say onkonko ye adwuma te se de ye nyina ye sogesi no onko ye adwuma na onton ade no mfa nhwe no so mienu ne de sabe ne papa no mo hwe no we ne de wa akola kito akola ida me na so yi wa ya me mobo ade na moma nkoda ye ba wiase wo mu bre bebre sa akoda yi tini baabi ya wonka asefa ne bra wo hu de ye woni nti wakwa akofa na ba fe na ade na dru social welfare ana afe na wo ye omobo na wo sa akoda wanya 2 months wo ma ni tutu kwan kokko konkrofo fi aden ani ti wonko ye adwuma no ntrase no hwe ne ba na fe onfa buo nsoso ema ne maame no onko tra ne maame nchen na ye besre ye nua ba no ye se wo babone a wo to ba bi nka ebia no wote ne nka nti kwan bia so no omomoden se obeje ne bai na yare no watimi ahwe no na waje ne na no atimi akwa ye adwuma maame ye mfa ne nsi ne sa Mido bibia se so je bre ma ye kohwe video no eba ye na ye sister sema wo ka wa ha sei no se na ye maami Lydia eka ewo honum no wow de wi a uhu se oba no ene ne maami ekasa no one ebu onim akwa no ombu ne maami baako ka esan se questions ani maami bisa no ni tone ni de wi a abaiwa ne maami ekasa no emfa kwemu na wo wakwa nyinsen wo baabi a wo pese wo papa wo hwehwe wo papa kira kwan na wo di nyinsen ne ema wo papa me de obekasa ya na medwin se wa wo ba akope o sana wa wo miensa wa wo first one we hu ni papa kira kwan wa wo second one we hu akwa ni kira kwan akwa ni papa kira kwan na wasanso wa wo third one eno nso akola on di 2 months unso eno nso unhu ni papa kira kwan and in the first place no adintina awofo no bi wo hono ma omoye nyama akwala na a ohye wiyem no kwa enu ne ho sa because oya wadin so beton akwala no e de ama obi how akwala wawo no sometimes no moma akwala no e di awehu akwala no tine baby o dwen ne ho na mo akwakoye de ese mo ye no na mo de akwala na ba ewiase ma akwala no be ye de ebebre akwani tini baby dwene hu akwa ye unyama no ewie na akwa no abehye oyefu na wuwu akwa na pia ba like how akwa no ganjo se opese obewi asiwe mu aya na nkola no enye mfomso akola okọ 2 months uni nechi wa na wo to na mobi na wo yese sisi a na afi na ohwehwe o papa da papa na eni sen wo ana adinti na ohwehwe be ma na ekira akwan na opese ohwehwe o papa ekira akwan nsem a oka ofidie mu hase no ensisi so mame nsem a okeka wa ha no ensisi so mame sisi a no pese ye hwe obama o den ya ne se what start here ejuma because you say hu ne pa omonia omo papa ekira kwan a usi 2 no omo papa no mo hwe omo sisi aba akope na ebe me se aka wo hu ono na ne papa hu ne ekira kwan nti eno ani se obeye ejuma na wa hwe akola no eno ano no wa na wakwa akofa aba because the way I know ma make asa me kwa na me ma me ne kwa me hwe akola no ma because the way I know akola wo ma make asa kwa no emfa kwa mu unu ma make asa anyhow even what bad TV so na say radio so kwa ye no kasa kwa no ubenya ni die bia ma me kwa wo radio so na say TV so kwa no like the way you are even talking to your mom kwa no yani say obebo ne homodi although ya we won so die but onbo ne homodi na onye ejuma no fa hwe akola no enu anu no because unya mbo amfi babia because you say ma me so onye na agin so beboa nti good thing for you to do ne say wa obeye ejuma na wa hwe akola no according to the maame na nze so o de no kosu ejuma wa akwana na za hwe na so ede wa o hwe de wi ote no kwa one ne maame kasaka na so ede obeye nkola ni bia ye ne omo kasaka omu nti asem ebia ni
ebien say na why you wadin so beton wo ba no e dey like wo dey wo ba no be mo obi how ye fa asem we entu yahofo no mo kasa kire ya ye ntie na nye bebia nso na wo be ba wo nam wo first one our second one our third one wo kwa like uni baby eda uni aduane a wo ye de udi no akwa ba na amobi like ordinary person no no why bibi na nyinsan aba na fi de wadwane agyaw ne nkwala no na aka nko a na wa na wo ble ye bibia ye fa asimwe entu ye hofo aha e na medi mu ebesi na meka usa ha egusa emergency Ghana TV subscribe na like na for comment so eba comment section as me do bibia so the emergency Ghana TV I am the #1 channel. Edi ameji so ani keche mami esi enesen. Yebesanso edi nshemu ewa habi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.